Muyumbe we kuro county ni Amiru Elizabeth wakailemia na inyiletie kurie kuro ukume ikundine awete bobo atethia muno ikundi bo kugunika na kigina kia thirikari kia gavana ntotirio gikombo tethia muntu kiumbe nkulukia wete na mubango yo ukiri nyanthu kimbithe ya burambirite ki sub county mwanya mwanya. Hii grupu sija wakuta au nimekuta. Mbithande ya mbeca cia ikundi biekuru na gitumi kugo u aciethera cia ku empower iciethera kwena cia table banking kwe cia gukiria biashara na rimwe antu bakaraba kuga karambwo utike aturetera utu agathithia ende thina inyate uni no bisi ko ethera erugori working hours kuma thejere mwanka ya 11 Jumatatu mwanka Jumaa na inyare mo kenda kubona inya weekend no ubone no tubakaro au ankwire ekoro na youth ene mono barankwigwa bende na murigo jwao ni youth no tubatu ekoro waitu akorere bwega na twarera na bwega ende ana beto na babate na ngugi nyabara bathomete bakathithia inya masters kainya PhD na iketu mdrari inya na program turatethanitie na Equity kuthomithia ntoro bomba kuthia kabiachara no kamberio ari nyatha na chiringi ngiri gana no gure kabagiti karate kana inyandania tukamberia au na ninkejera au nkabo boost ko winku advice ekoro please tonye ni kundine no tortera ngafe keja koeja na mbecha mumwe no mwanka bwethera kundine na kundi gakega kena bank statements na kena inya registration ndaka nare babu ana bakwa ankwaga inyora mbuga nuntu kiao kimbujurite na inkona orobu kuthangika na inya nuntu buraugire ibo thikirwe ndiragwererwe nuntu indrone bukura bukumba kwithuganiria na kundimandi bira bienu inya tukiuga itwete na heshima tutikathukia into bia ntubangi ene nkuga ibwega nuntu bo tukiria mathuganio na ndito buthuganiri nyankuruki na ikyo bukigwa ndi na program wewe kubwitana ura bukomba kuthithia biashara na ndende na ndakana ari over 700 ante kurikana figa yonde ende over 700 na bo ndathiria kohoti eu tukambiria kohoti ingi kenda tona antu bonde at least bo karabwega angu ibwega nuntu nyabo support yenu demwe koro nde mami wenu mbonete support sana na wendo bo bwingi nyare burakethanagia ntero na nya muntu muonkethia barambira mami to kwije we mami wetu na inkuibwaga muno youth no tubompenda na kumpe heshima nde mami so ekoro okere ni okerie ni magoro please tonye ni kundine na bwete au kinoru obisi kinoru kwetha kurugori Juma to Friday thaijire mwanka 11 ujoria ni form wara kuona naru ukona rujo wara kuona January ukona February ka March kwa utogukurukirwa no temwe utike mapendeleo tureta tukeja na first come first served. Yes.